dukomeje n'imbogo z'icyumweru ariko tugakomereza ku mbogo zo mu buryo bw'amashusho. Reka duhere kuri Mr Kagame. Mr Kagame ati njye muhanzi kubwiye amazina ye live. Kagame ngo iki amazina cyangwa imyaka nako imyaka live gikoma na nkweye. Imbogo yindi mu mbogo zo mu buryo bw'amashusho. Aha ngo iki baca umugani mu cyesipanyol ngo la casa de papel. Yesu kuze Petero aravuga ati mwigisha sezerera pampe batahe dore amahaye yaduciranye mwigisha. Dore dusigaranye ibibaba bibiri amafariyo yashize. Yego mwigisha, kandi sinzi ko bwacya tukiri hayi twese. Gengo ukwizera kwanyu kuri he? Ntabwo muzi ko kwa data twese ibintu byose ari wane. Nigitangaza ntibyumvikana. Makuru kuri TV1 ni mukanya isaa 2:30. Etwa drama Riviane ono Trekis. Wokora iki hano mugakinjira? Inkora iki? Ndi umujura. Ndi umujura. Uri umujura? Wibiki? Kwibimba. Yesu Abantu hano barabazengereje. Ni bose. Jya kwa muganga barebe ko ugifite ubwonko mu mutwe. Cyokora iki umubaje? Uri umubaje? Ngendo umu. dusoza na video z'icyumweru mu byazengurutse ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Yaka ngo iki None se nzapfejo wowe ntabwo uzapfa. Uzumese. Uri igiti se bazakubazamo imba. Jamais de tout. Il ne faut pas jongler avec nous. Chaque jour, every month. What did you just say? Chaque jour, every month. Baba munyamakuru. Yego ndakumva yakamwana we. Kambaze nkubwire neza. Ngewe ndi umusazi navuye indera karayesi. Aha. None ngewe ndabikubwira n'umuringara na Zaliboma. Liboma ni umusazi. Ngewe ndi umusazi original tout de tout. Ngana Zaliboma libomangu. Kebana. Hangiye kuririmba indirimbo yitwa Sinkikwizera. Ngo ntabwo kinyizera? No mukobwa nawe nayiririmbiye. Beka murumva injyana zazirimo. Okay, it's okay, please. Ndabasaba mwihangane mu mutega amatwi. None ko maherezo inzira yahe. None ko maherezo inzira Zayanje na yahe. What did you just say? Zayanje na yahe. My friend, I'm ready to give you something, whatever you want. We are going to visit a garden which was surrounding a beautiful swimming pool. We returned on the bed. We started to enjoy without thinking other, my friend. Hejuru wambaye iriye bara. Biterwa n'urireba. Yesu Kuri nge waryambaye nge ndariza ahubwo urabona ririye. Yesu we. Ndakubajije ngo hejuru wambaye irihe bara. Niba ko kuri izi ritubwiye. Urabona atari ubururu se. Jya kwa muganga barebe ko ugifite ubwonko mu mutwe. Nge nabyutse nambara ubururu. Ku maguru urabona ko hari umukara. Yesu Handi hantu wambaye umuntu atabonesha amaso uhambaye irihe bara. Ubwo za umuntu atabona yabyirwa n'ikini bahambaye. Ahatabona nyine nta hatabona. Nta nushinzwe kuhamenya buri. Yesu we. Uzirinde kujya umenye ibitagaragara. Ujye ureba ibigaragara.
Fugara, garuka. Reba ukomere. Sura murongo. No, vai. Oya. Nija bidigisha umutego w'abazungu. No sir. Wewe witoza sajya figura. Ninde wazanyura mu giga muri kadete? Afande twamenya kwiye kujyamo akajya kurindisha amaboko. Namuje pugana kuri. Yes sir. Muriza mu mashyamba agiye kwa special force. Yikore machine gun. Yes sir. Kintu cyakinish. Ndamara isasobana. Barumbwire uzansohokana he? Nzagusohokana mu ijuru. Mu ijuru? Mu ijuru pe. Yesu wanjye. Hamwe nzakwicaza ku ntuza ku nyenyeri akwegameza izuba. What did you just say? Hamwe nzakwicaza ku ntuza ku nyenyeri akwegameza izuba. Urumva? Shirubwa inyota ninyica. Inyota? Inyota ni kwica nzagukamurira ibicu. Hey! Hayemite mi ba mi. What? Urumva? Shirubwa inyota ninyica. Inyota? Inyota ni kwica nzagukamurira ibicu. Komana yanjye. Shirubwa inzara ninyica. Inzara se? Inzara ni kwica. Inzara ni kwica nzakubagira ibisiga. Umuntu akubwiye ati gira inama abantu wavuga iyihe nama? Jewe nta nama nabagira uretse kujya mu burayi. Mbana n'ibiraya hano. Kwinda ziraryoha cyane. Yesu we, indaya mbaya. Gutinda ntabwo natinze cyane bikabije kuko namwe muracyari hano. N'abandi baracyagenda. Ndashaka kubaza hari ku isi hari icyorezo kirimo cyavugwa cyane. Ndashaka kumbwira cyaba kizwe kuri izina. Numva icyorezo gihangayikishije isi ari icyaka. Yesu! Kuko urebye reba Bralirwa imyaka imaze ikora urumva irwana n'icyaka. Urumva ari icyaka rwose. Ako sana ntabwo mwakira abashyitsi. Turabakira yiva umwana z'ubwenge. Yani Nick. Sabwe. Enda hano. Zana umwana agafanta. Tebuka. Ndashaka orange. Orange. Niyo ngiye yisiga ndayina. Ntabwo turya se. Ngo ndabona umwana ashaka kurya. Mureke twegere kuri saramanje tujye icyo dufata. Nese turya turamaza. Iryo shapeti n'ubimara turakongera ibindi. Nyina bizana bitera kanga nizera ko bihari. Iryo hano ngaho ibiryo ntabwo bivuze. Ngana mayonnaise bigira. Kunkora nkandi. Jewe ngukoraho nkanjye. Wowe nde? Njyewe ngo wagupfiriye. Anga ni mwirimbi ku buryo uvanga warampfiriye. Ariko kunyishe biruta kujya mwirimbi. Hari akantu nshaka kugusaba. Agaki? Ndashaka kugusaba umutima wawe. Umutima se ngende bushera umukanya uraza unsaba umwijima n'impyiko. Basi mpa akanumero ka telefone. Jya kuri MTN bayiguhe. Bizane. Deni n'ibindi. Kuramo byose. Kuramo byose. Ibi ni ibiki? Ahubwo umwe mu bifite murabona ari ibiki? Ufite umutwe ufunze? Ufunze se umeze ute? Urawumenya neza nugera muri gereza. Kokaine original. Menya iki ngiki kigiye kinayisongamo ubugari. Byabura se kokaine ingana gutyo mu mazuru yawe. Ntubona ko yapanutse yacamo na telecommande. Yesu! Dumiwe! Ubu ntabwo ari ubugome koko. Umva, ni mwicuruge ubundi musorere maturisa. Yesu! Dore uko gasa kameze nk'umwaka wa mu gitondo cyangwa ubwagati bw'ijoro. Wambwaho. Dore wagira ngo ni ubugoro bwabuze umuguzi. What did you just say? Wagira ngo ni ubugoro bwabuze umuguzi. Yesu we.
ndagusabye ntutume nkubahuka nkubahuka iki njyewe umenye ntabwo nkurusha iminkanya Yesu ariko urabona uyu mukobwa wabaye nk'urusenda rwa kamurari rwatewe mu butaka busharira ariko murabizi akaga karongoye indushyi ko Yesu akaga karongoye indushyi none katayirongora kajya kuyirongora njye nari imparisi Yesu we Dumiwe